Modal iki kok bae kan. Sira ki, bukan dak orang matanya mana-mana oblokku. Modal di pasrah dika. Riangan modalnya pasrah. Iya. Dika bakal wis bisa. Bisa. Pasrah. 45 juta. Anu ne gaji Iya. Beli 2000-an kabeh kudu beli. Beli kan baru dong Cok. Iya wis 45 juta. Iya. Oh, wih teh, wong kene melu kerja ning Riang 45 juta 1 bulan. Oh, di kaki kerja mengkono ku beli mang pabrik beli. Oh, beli. Kita tutup pabrik. Beli. Edan kurang. Sira edan. Nah, di kaki wa. Iya. Baka wis dua ilmu pasrah. Pak wis pasrah ya. Pasrah kan? Iya dong. 5 juta. Widih. Kok syaratnya? Apa kudu syaratnya? Dikaku maraki dalan sepur. Hah? Maraki dalan sepur. Oh, syaratnya marak dalam sepul. Berarti ora, si penting oleh 45 juta 1 bulan. Nah, dia kan pabrik Jasara Harja. Iya dah. Apa? Jasara Harja. Pabrik ke? Iya. Arane. Iya. Arane terus free ya kuno di dalam sepul ku. Ya, maraki dalan sepur di kaki. Iya terus. Hah? Ning dalam sepulnya kok apa kuno? Beli kongkon mandek lah sepur beli. Beli. Iya. Atur modalnya ku di kaku gleleng. Oh, gleleng ning dalam sepul. Iya, pasrah. Iya, kok bakal ada sepur liwat di kaku pasrah. Pasrah jebrat. Ndas ning kana, sikile ning kana, tangan ning kana. Toli-oli petene ku pe duit. Iya, mendi. Lalih lo bocah kieu kada wong kandak, kada bocah wadung liwat. Iya. Toli kita ni oli petene ku duit Jasara Harja. Iya. 45 juta. Iya. Riang langka. Iya. Angger sing enak